Pozdrav svima i dobrodošli u novi klip Dota 2 biografija heroja, prevod na srpski. Ovoga puta na redu je Legion Commander i ima dosta dugu biografiju koja se odnosi na onaj strip koji smo skoro radili prevod. I sada ćemo saznati šta se desilo u Stonehallu kada je Legion Commander tamo stigla. Kaže ovako: došli su bez upozorenja. Unutar gradskih zidina Stonehalla stvorila se buka i užasan zvuk. Iz nepoznate tame došla je sila u vidu zveri koje nije bilo moguće prebrojati. Mahali su plamenovima i prljavom čarolijom, ubijajući sve redom i otimajući majke i decu ka tamnim namerama. Od nekada moćne Stonehallove vojne snage samo je bronzana legija, predvođena od strane nesavladivog komandanta Trezdina, bila dovoljno blizu da odgovori na poziv za pomoć. Ujahali su u grad, boreći se kroz krvave ulice i pijace koje su gorele, sekući put pred sobom na kome se nalazila monstruozna sila i kretali se ka izvoru iznenadne invazije, ka nekom duhovnom otvoru ili portalu na gradskom trgu, na čijem ulazu je stajao njegov jezivi zaštitnik. Okovan u zarađali oklop, vođa horde iz ponora je zamahnuo svojim masivnim sečivom, sekući legionare na pola iz jednog zamaha. Trezdin je podigla svoj mač umrljan krvlju, namerila se na zver. Zver se okrenula, osmehnula je se kroz lavirint zuba i ne mareći za borbu koja se odvijala oko njih, krenuli su jedno na drugo. Odbijajući udarac za udarcem, ovaj par je plesao svoj smrtonosni duel dok se bronzana legija okupljala oko njih. Trezdin je skočila napred, dok je njen protivnik zamahnuo mačem da je dočeka. Izgledi su se promenili, napad se razbio, Trezdin brutalni udarac sa strane, ali iako uzdrmana, smogla je snage za novi napad. Sečeva su se grebla jedno od drugo, prošlo je ispod drške mača sve do krvave šape ispod, sekući je na pola u strašnom prštanju varnica i krvi. Neznatna publika je sa čuđenjem posmatrala dok je ona pojačavala napad, zarivajući svoje sečivo u srce svog protivnika. Sa vriskom koji je podelio oblake iznad, zver je eruptirala u mlazu krvi i agonije. Mračni portal je nestao isto tako brzo kako se i pojavio. Preostali osvajači su brzo pali od Stonehallovog čelika. Iako su bili pobednici, preživeli su videli malo razloga za slavlje. Grad je ležao u ruševinama, a preživelih je bilo malo. Vatra se i dalje širila. Razvijajući svoje banere rata, Trezdin je okupila svoju preostalu vojsku. Goreći od besa, zavetovala se na brutalnu osvetu nad silama iz podzemlja i svako ko je bude stajao na putu bit će uništen.